ondel-ondel mau main nih sama kambing ondel-ondel. Kambing, ayo kita main yuk kambing. Yeay, asik main sama kambing. Boba boba, boba boba. Itu ada abang es boba tuh. Ondel-ondel mau beli ah. Kambing, kamu tunggu di sini dulu ya. Ondel-ondel mau beli es boba nih. Bang, beli es bobanya ya bang. Mau boba yang mana? Yang hijau ya bang. Oke, ini es bobanya ya. Makasih bang. Boba boba, boba boba. Ah, segar. Loh, kambing ondel-ondel mana ya? Kok nggak ada sih? Kambing, kambing, kamu di mana kambing? Kambing, kambing, ya kambing ondel-ondel nggak ada nih. Kambing ondel-ondel hilang. Kambing ondel-ondel hilang. Balon, 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 balon. Itu ada abang balon tuh. Ondel-ondel tanya ah. Bang, lihat kambing ayu nggak bang? Oh, cari kambing ya. Tadi kambingnya ke sana. Oh, ke sana ya bang. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Kambing, kambing. Balon, 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 balon. Itu kambing ondel-ondel tuh. Alhamdulillah, akhirnya kambing ondel-ondel ketemu lagi. Kambing, sekarang kita pulang yuk kambing.